aporahu ason aputhak sik sidu aron geduan ipsel si aso mate jai kathara in pen penangan misinterpret lasan du masih non de thot tamel ason masih aisu du fix ta piniarnis sonnya putak sendiri tu nengjeng tu isia bangke non het jong BJP kachari bom council atun Ujit Kumar Dev an deputy chairman anghoi kipe ka puthak council lo ba la sa puthak si non jai kathara bang misinterpret jai kathar ki po bang ke sik sidu in tangtik la sik sidu si othip nahi sik sidu ke autonomous state separate state konta in tang lu la alang lia bangke labang so Ujit Kumar Dev han deputy chairman DPA bangka oppose the kusi seta six-year study panel pulutte lapen six-year functioning aputha history lang langdam lo pulutte six-year ke it is full of defects paragraph 1 dan paragraph 20 anta six-year ke full of defects six-year kan bangke progress ta unelo development ta chipi unelo example meli na ta six edu around sedulo boro committee si ka recommend lo nang tu mada jai katha puri helang arokom masu jai katha apameli through media touching tu nang li porita century of tribal politics page 258 ano that talk lo 1952 Karbiang Law Autonomous Council 6 room andar la bangsa mahang kithe kau ke CM ini dulu lepen ien bahini ga non jai kathar ki po bangke original 6 schedule se nahi 1950 a 6 schedule la se 1950 a 6 schedule pulote CM ini lapen ien bahini ga kona jakon kithe ma nang le tum ta chini lo laisi lo lapen ke aku page 6 century of tribal politics kita abang profesor dan ketara that 177 page ala puribute theglongko da keson sikito north east autonomous council an 6 rupen kiseng atum an abang ke Amithang si chairman Chingai ko NEC election ke hai atum ten angbong kan si chairman Piko ko sita Karbiang Law la kan sales autonomous council la bangke chairman la bangke deputy commissioner kali pulote NCS ke hala bangso sub division upon 1952 bangke ASDO civil si deputy ala bangsi chairman claim ko ex officio deputy chairman kali deputy commissioner shall be the ex officio chairman of the council like bodolo committee de langsung recommendation si dipilo la pen council na rules to lasi ko lasi DC pulote ko baba DC pulote lage IS kali pulote ACS officer ko ni lage non tribal ke kali vek lo hoy asulu lasina lo dum hegam lai Karbiang Law Autonomous Council history no chairman
chairman bangke dak 1958 pensi elected bangke keman long elected a member Karbi Anglong a chairman ke claim long ke lake 1958 pe 1952 pe 57 ada ka bang me lake DCC claim nang ko mane DC mane ko la bang ke non tribal kasi amnan na meli nang than dakko jai kathar thek khode sahai alang ni six ru thek pusri pulo setalang ni thek 1951 pen 53 ala bang ke CS book DC है DCC chairman of Kubang Islam after rules of Islam salam ramati DCC chairman lapan 53 pen 54 ala bang ke JB Ras Kuo DC lo setelah DC bang si ex officio chairman of council lapan 1954 dan 55 ana bang ke A Ahmed lapan 1955 pen 55 bukan isi dua lah bangke B Duara 55 dan 57 1955 dan 57 ana bangke G C Fukon lalu lasi labang ho anon tribal lah Karbi Anglong Autonomous Council a chairman tidak ada kianta jai kathar bangke six itu tang pit tu si kubam lang lapan ke Karbi Anglong first elected a chairman na bangke lake Satro Singh Teron alang dikiklema bangke 1958 to 62 anikan seta Karbi Anglong Autonomous Council a chairman elected angbong ta non tribal atun ta chairman claim lo labang ke khudro bra pa ini lo khudro bra lapen Indro Singh Deori ini army ke schedule track rules lo tahai seta hala bang so ate tum hinkan non hat schedule track rules ki pon lamati tiba ko nambang seta hala Indro Singh Deori council a chairman claim ba mohot ke hala ta schedule track seta claim asola schedule track rules kalena STH kalena Hadroparala unut ke lapen ke Bhaskar Handigo dak lem lo chairman lagi lage aku deputy chairman na bangke 1952 ke Janaran Pathak lalo lapen Indro Singh Deori dak lem batahini pen ke Sadhon Det tak lem lo Sadhon Det tak lem lo Sadhon Chandra Det army si nililang lo jai kata ka press conference lapan alang pun parti YouTube lo bangke Sadhon Det pantan niya kete Sadhon Det dah lasi la bangsa Sadhon Det bang ka deputy chairman sita Hauraghat dan sikit ru Hauraghat ka lamon Ajit Kumar Dia Santo je laga lapan ke Biren Musibutri tak lem lo Indro Singh Deori tak lem lo Nilo Mohan Gomo tak lem lo lapan ta STH kali lo Lok Narayan Subhata lo Sarda Upaidhai Nepali Mohesh Kumar Chauhan kata Bihari lo mati lapan ta deputy chairman claim lo tangke siksuru kuna sekang tangke tangke lalu isike kini alama bangke non la grade 3 lapen grade 4 aku thak nili tum ASCC a period hut MOU chitopen api office memorandum state government akun titulo halang se hut ke grade 3 lapen grade 4 an kali nili tum doctor engineer kan appointment pilo lapen difu government college sa principal kan to council kansi pilo lapen appointment as per MOU lapen office memorandum non successive state government atau orang ke power nang kitang ateng ke Jepun tu ada lapan la samia isi tak grade
3 lapen grade 4 aphan non Assam sarkar atumle interview ka conduct Karbi Anglong ensus conduct covered la 6 area sita la bangsa isu tame la penon Ujit Kumar De ancot kali bukan meli pohibom lo mati hal hai to menta chairman claim lo mati la sonmilia puthaka it is a total reflection of the weakness of the sixth schedule beli tunggu pura mabang lahan lo hala bangsa phansi non jai kathar makai sixth schedule ni tangpik autonomous state separate state nang melo sixth schedule de chot thip na da kan lo jai kathar ki chok che bang nang lo tum sixth schedule kitab puri lo te keloi 1952 aningka All India General Election dulu, Council Election dah dulu, MP Election dah dulu. Dah ke election cepat dulu. Khasi Yantia Mizo dah dulu dah cepat dulu. San Naga pun cepat dulu dia mati. Naga pun cepat dulu dia bangke, lapan 6 schedule reject, lapan India Constitution reject, lapang. So possible ini kami itu belum lo lapan bangke. Ini kami 6 schedule ka reject kan. Lapan bangke. State long 62 ni kan. Kami sebentar ni lagi lah mungkin. Mizo, Khasi, Garo, Jantia, Karbi, Dimasa pun ke 52 ni kan accept lo. Masih autonomous council mahang petik lo sita 60 aningkan pada bangke 60 power tu kedor delu step ham. Masih 69 aningkan bangke atau reorganize lo mati Assam ke. Hala bangsa 6 power pen cot kecok celu step nang po pot tu man ke long et. Sata Karbi kan di masa tu bangke. Nitum ke 69 aningkan tak pulo nitum 6 lan ta cok. 71 aningkan dan nitum 6 lan ta cok kusli. Not is reorganize. La bangsa posisi pilih yang tai nitum step cihang nang pok lo mati. Halang so alama bang kopia posisi ai kata cini ni den. Bang Narkep Sarkep Deputy Chairman Taman Kece Asofan Parok Asofan Piero 6 schedule. Langsung kita jai kathar ke 6 schedule intang pik kubong lah. Non grade 3 grade 4 appointment. Lata bang state government pun si pido le pokok mati. Halang so kita 6 schedule intang pik kusi. 6 schedule ke lasona political institution lo lasona arrangements nang kasalam pilo. Okay? Power nang ipitang hormuta cipontun. Emang te nang pipik lo mati cipontun. Lasona na grade 3 dan grade 4 kota la tum ke cipontun det lo. Halang so kita jai kathar continue to speak. He continue to say that 6 schedule is powerful. 6 schedule is more powerful than separate state. 6 schedule and is more powerful than separate state. Kalau jai kata kicok ceke, tak kata bul tu ya, kicok ceke dah halus. Nah jai kata apa? Aku isi dalam tu lah harus jalan ni kan ini. Labang so Ujit Kumar De punya kan ini. Alang ni pulo interim council constitutional long nohok the interim power awi. Alang kita bangke harap di komisioner le council chairman ex officio ciplang ada bangke laki interim council laki cok tu segitu ke non tribal amunit DC non IAS non IPS non major non sudah chairman nang mantan lagi interim council tu ada bangke cok salah ini ya dong mana accept non tu contradictory salah ini ya lah cok kita kuat kita cok cek kita ceput cok cek bisa kita meninggal cip nak mati. Ada DC interim akan cok puseta bangki chairman nang mantan lo kalau ke kicir lo ini masuk kali first point second point bangke macam ni gitu interim power sah third point bangke alang licin ni ye councilor rules lah bangke ningkan throw kapansi Karbi Anglong pen di Mahasawat DC Councilor ex officio chairman mantu kita. Halang salam alang ni. Cini ni, boleh kipu ke negasi seru kita naik bang.
Masih mungkin ini pohilo mati. Elected ke Karbi Anglong ke chairman ki man long cheng ke subscription teron hello lage 1958 an. Halang salama bangke alang li chini ne barat panthan the thega thik na sineli tu tu bangke la hello la bangsa 60 kan ke chiplang pelo ching thoru melo khang melo hala grade 3 grade 4 appointment ki piya putha te li blog melo deputy chairman ajidya phalle pitan sta khang melo 60 kan bang la se la bangsa 62 la bangke alang le tu ciusi onke states menghang guna ai susi gifar na ko EPSLC ke pacu beli nang lelo batai pacu bayar ni siat lang mati ala re-election demand kita alang li pulo illegal alang li pulo council election ke state election commission atau me conduct on arona go puskitu 6 dulo abang ke 2015 6 rule amendment 123rd amendment ekalong ke tokkan lo Karbi Anglong lapan NCHs autonomous council cekali all autonomous council under the 6th rule in the northeastern state election commission asumsi kondaki pusi kudang dia berbuat itu alang illegal kuna pusi illegal pulo dan election conduct on state election commission atau ke council election ke conduct pasti kan yelo langsung negreng lor bang ya pacu bainang ni pusi jai kata mana yang ditumpi langsung media through ini tentu bukan tu lasi non lahai kadang ya putaka alang lik kacu baik tap lo langsung alang lik ci withdraw sini lama sebang fix itu renew naik 10 years lahai kadang ya kadang masih lahai lo cie kan jadi tentu di kan ni tentu